Hazır Oş şarınдағы Борбордук базарда турабыз. Кийим-кечек базар. Бүгүн 29 апрель 2023 жыл. Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар? Бүгүн силерге Ош шаарынын жайкы аялдардын халат көйнөктөрүн тартып көргөзөм. Кандайсыз? Gelin. Жақсызбы? Жақсы, Кудайга шүгүр өзүңүз. Келдіңізбі? Келдим, иштериңиз болупту? Кандай жаңылыктар бар? Şu bor. Net. Мындай жайкы көйнөктөр аялдарга. Bunu Taşkent'teki bunu fabrikasyon köyüne sat verasın bir. Kayсы? Bunu da sat ver. Bismillah. Ушулар канча болуп атат? Bular 1000 Сизде? 1000? Onu alalım gözümüzü. Bunun материалы эмне материалы? Koreyski hıbıdı. Корейский хыбы? Карастан аласыздар же Оштон тигилип ушул жерден? Контейнерden аппенамыз. Жакшы. Канчадан экен? 1000 сом. 1000 сом, э? Буларча? Бул узун көйнөктөр, аялдардын көйнөктөрү канча? 700, 600, 800, 900 мына штандар менен эмелерчи туникалар. Bular 1000 сом. 1000 дем экен, хыбылар ушулар. Дальше кеттик. Макоски. Канчадан көйнөктөр? Ушулар? Bular 900 kağım var. Mola 700 kağım var. Mola 1000 сом. Булар Ташкенттики да? Mola Taşkent. Mola Bişkek. Mola 1100. Mola 2000 kağım var. 2000 Бишкекпи бул? Bişkek. Razmella. Бишкек. Mola Bişkek. Современный стилдеги көйнөктөр барбы? Канча ушулар? 1200. 1200 узун көйнөктөр. 1200. Корейский вискоза. Кана? Mola Штапель. Bu yan Штапель 1200. канча? 1200 экен ушул. Мындай узун көйнөк штапель жанындагы. 1,5. 1,5 миң. Хорошо. Хорошо. Мындай кичинекейлердин көйнөктөрү бар экен. Сумочкалар, халаттар мунун бул отдельный сатуучусу жок окшойт. Сизби? Сиз эмеспи? Сизби? Халаттар канча? Бул каяктыкы? Түркия 2400 экен халаттар. Бардыгы 2400, э? 2400. Бул көйнөктөрчү штаны менен. 1200 экен. 1200. Бул халаттар канча болду? 1300 сом экен. 1300. 1300. Бул жерде сатуучу жок экен. Сизби сатуучу? Канчадан? Кайсылар эже? Ушулар? Мен тартып келем. Чидегилер 1400'dan эже кеметип берем. Индийскийби бул? Индийский, штаб индийский. Индийский. Бuna berkiler Lyon. Канча? 1200. Bunlar штабылдар 1000 сомдан Кайсы? кеметип берем. 1000. Bunlar koreyский 1100. Бул 1100 ба? 1100 экен. 1100 жакшы. Жакшы. Бул халаттар кимики? Сиздики канчадан? Шыма менен. Штанлилер 1500. Штанлилер 1100. Штаны жоктор 1100, штаны менен 1300. Бул халаттар канча? Bunlar 850 da. 850? 850 дейт. Турция эле Ташкент. Өзбекстан ба? Ташкент. Мына болсо жаңы стилинде экен. Жаңы стилде тигилген. Материалы жакшы. Абай көйнөктөр барбы? Абай деген. Жокпу? Ушу көйнөктөр канча мына узун? 1300. 1300 экен. Дальше. Кеттик. Ушу канча спортивкалар? 1,5, э? Шуну 1,5. 1,5. Жок экен бул жерде. Халаттар канчабыздар? Шыны. 1400. Onalar 1000 сом. Naligiler 900. Булар, э? 900. Халаттарчы? 900.
Продолжение. Мына штапель көйнектер қанша сом? Штапель. 800 сом. 1000 сом, 800 сом. 1300 сом. Қайсы ушу штапель көйнектер? Шулар 1800 ба? 1300 да. 1300. Мына штапель көйнектер қандай ұзын? 1200 да. Мыналар 1100 да. Штапель. Мыналар 1700 да. Мына көйнек қанша бұл? 1200 da. 1200. Жоқ ama. Жоқ па? Елге кісі var. Bunlar 1200 da. 1200 бұл қысқарақ екен, жақсы. Mınalardan var. Mınalar 1200, mınalar 1600. Mınalar 1000 somdan olacak. 1000 да, мына қара Bu. көйнектерден Bunlar 1000. уже 1000'den olacak. 1300 som, mınalar 1000 somdan. Новинкалар келді бе? Келбеді бе? Nainkalar az, mınaşlar. Шулар да, новинка. Көйнек базардың аяғына шығып жатамыз. Көйнек базардың аяғына шығып жатамыз. Каналға қатталып лайк басыңыздар. Құдай бұйырса, Қарасудандағы тартып көргізем жақын арада. Құрматтуу катталуучулар, каналдан алыстабагыла.